Check. Check. Te hasuai ak bang yo penya air cingruai pun hemen sip ting nya pendam suah blai haki cingruai tung nya duai ko kpa chung i ba beneng wan hajan chung meleng ba chung ke bod dang step jong ke sngi ni ayu ya me blai na ka cing e ke cing dorang kat ke chung me ka ba me lam ya ke cing im ka chung i hadu bang inda poi kan ka cakan ta ban ai kan ke cingruai pen hemen sim ablai tu isne tu dorang kat kan ka por ke ba koridor ke ba me ai ngi ki barok kunran kan long nang ta kaburam ka chong me sim ko kunran ik por barok dang sa ni ai ting shani hakikiti ki chong me banadu umta shadu ba bom chukot amen Tengin ya shimta daka nomor jingrai ke basan spa nyu kuei ke nomor jingrai ke basan spa nyu kuei Ben krau yo Jesu Christ utrai Ben krau yo Jesu Christ utrai ki barot judon ki angel ne bat kiriu loburon ya ki angel ne bat kiriu loburon ya barot layam gangen ki mantel barodu totem aku macam utrai loburon ya totem aku macam utrai loburon ya Tuhan ibadang yoi kakak utrai kendu Tutem lui kara abune ban burong ya Tutem lui kara abune ban burong ya Barok di baring mensi Hako kabunendu Lungetu ko rubat tudem Ban burong ya Lungetu ko rubat tudem Nyap jeng yang ketempat suai kuba aspa Lai kuah Ketempat suai kuba aspa Lai kuah Haba atrai Yang jong mengal berkan Datu nadam Sing leng mamakram Na iki
kan nembar jing rai kwa shi spa iwe Aku
Yashin tapi yang nomor jeng ruai belai sepak kan real. Kenembar jeng ruai belai sepak kan real. Kebasyania hau belai. Ya bensyong la jingen, ya bishar bat ngashen, la jing shaken la chong kung riu trai nu yai nesken, la jing is nei chong kung, la jagari ubil, la ngek kan la saken yang dibasya dengan yopi. Kenemar jing ruai kebal lai sepak nukuai. Kum kawa papuna, angka jing sukte. Check. Check. Such a
tapi yang nomor jingrai ke basis pak pra. Ke nomor jingrai ke basis pak pra. Onda jingkot yang akan long. Onda turoi dengan sawah haji di papan. Cinta berjegu sayun dalam doa kisah Nabi masuk kerja Yerusak menang tempat oh kecil kau jangan gantung oh kecil Yashim tapi yang nomor jingrai ke balai sepak ndu pupra. Nomor jingrai ke balai sepak ndu pupra. Hashem,
tabiang na marching ruai ke san spa nyu pupra. San spa nyu pupra. To blai unkurku nak daga buram chu. Amen.
Haganeka por nga kerpat yang sekretari jangka sinat unsngau pha ban ai ya kijing penbena. Reverend Modertor, Kikon kiba jangka KJP Senat Pedang, bat barok kat kibangila benda dengan por. Kene kelong ke program nakam tak kene ke jingeseng, pat ba Hagan ke por si posting. Ngilayo ya ke jing ruai penremen sim nak ke jing seng samla balang nong madan. Ban pulis dang bat banduai dari Reverend L Lengskor. Nong kren hagan ke jing seng dari nong kren hagan ke jing seng da Reverend TS Wankar. Iwe nek ekspertor jang senat ke jengi. Ban ngin yo ban lum ya ke jengai ngo bat akapor bang ilum ya ke jengai ngo ngegerpat ikini ki kuaya kinwan kumni ke banengkong ka jing seng samla balang mau lengat ka baar na ka jing seng samla balang lenggerdem bat ka balai na ka jing seng kena balang lengka. Reverend Mertor kini gilong di program nakam tak jing syakri kena kestem. Neng kong ngap diang yaki pastor jangka sinat kita menbesan kinong kitkam kitkot bagi delegates ki lang jong blay ki bawan nakin reu tuli ki presbytery jong ka KJP Sinat Pedang. Nang ta ki para banget ki bawan na ki wei pat ki presbytery bat ki sinat. Ki para banget ki bawan na ki wei pat ki kenhun balang. Sya kan ka jinya sang sinat ka banengkong. Jong ka KJP Sinat Pedang. Ar hajar ar pausan. Hakan ka balang hang ne ha lengka. Ni pediang sengau bha ya pi baro syaka ne ka jinya sang sinat ka banengkong ar hajar ar pausan haka kerteng ka jong turai pat undong penimba jongi uji sukres kum juru ya kitu ki para bangat ki ba ap ki ba pek na ki yeng ki sem ki jong pi ya kan ne ka jinya sang sinat lengba ka live streaming jong ka KJP Sinat Pedang bat kumju jong ka balang lengka ngi pediang ru yaki fraternal delegates ki bawan na ki units ki baper jong ka Presbyterian Church of India ngi pediang ya piru to ini ya pendam haka jingdwai Blay bok pa jong yu ba beneng ngidon kam ya ka jingalam jong me atrai hakan ka sngi baro asisngi ban ngidwai ba men ya ram ban kedup yangi ki lang ki jong me haki tham niang ka jing jong me sngew da ka bangu ya ki jingwai haka kerteng utrai ban undong penem uji sukres. Amen. Do hakan kapor ngin ya saprang ngin yarwai katu ka jingwai ka ba alspa lai peu kendai ale phiki khun ublai da jing kemen do ngin ruai ban pensawa jing ublay sau dong kaket utrai ngin yarwai baro akit khat bahaden kan ka jirwai ngasngeu pha ban khat ya i Reverend L Lengskor in ngeu pha ban yalam ka papule na ka ten ka jong blay bat ban bu haki jing duai
Hasyo bingin pai shublay hakajing duai ngini sha skor kini lightly ki banta nagakatien kajong ublay ngan puli nakasam kabashispa khadnyo gospel uyanes kalanong kabasau kadakhat kaba arpulai but arpusau but khaddo naga gospel jong u Lucas kalanong kaba khatway kalanong kaba khatnyo kita khat kiba khatway hado khat khandai kiba ongum ni tu yaro yo try phi kajat ban riu baro tu yaro panan borom yo u phi kan jaban riu baro nabaka ba khrau ko jing isnei jong u shaphang jogi baga jing chi sha utrai kan ne junam tu yaro yo try handrei kapor kanja bat kalong mentaken haba ki nong yamane ble ki ba shisha kin yamane yokpa hakamen siem bat hakaba shisha nabau kupa ru ulawat yakwakum kita ban yamane yau uble ulong u mensiem tekade ban mane yau badan mane hakamen siem bat kaba shisha kala jaru haba udang lech sa Jerusalem baula lech lingba ru napdeng kari Samaria bat kari Galilea di haba udang lech sapo kawe kesnong chipo ngut ki rangba ki bapang thole kilewantan yu kidayeng na jengai bat kilaya pertajam kidaong ko Jisu kenrat tu isnei yagi dihaba ulayoi yagi ulaong yagi khelej peni yalade hakiling do kalajate ba katba kidang yalej lapan khoj yagi ubay tinaki haba ulayoi balapan khya yu ulawan phai udi kira penan borom yo ble dagakhtien bajam badu dem khrop haki kejat jong u udah ngu yu uni te ulong unong Samaria u Jisu te udah ya tho pa udong shem lapan khoj ya kishi phau handrai hangno kita ki khandai shem la shem ki balawan phai banai borom yo ble handrai tang uni unong we tiêu là ông hậu tu yang jat khelet ru ka jingat jong me kalapan khia yame ublen kor khu jing pule ktien ka jong u ngine phashu ble ha ka jing duai ko khpa jungi ubahab neng kumne ngewan kumu patlang ujong me yau ba mela seus padak snam kodor ka jong me kotrai Jisu menginyatai yakani keduan main syakri ye me lingba kan ka step bar kan ka sngi baro shisngi hi bat kumne ka patlang ujong me ublewan naki henrio presbytery ngidon taman aingo me ko trabe it mamile lam yingi iwe pe iwe kum kasinot hi hakaba nado ngirang long ka professional sinot hi bat ka propose sinot kum tu nado ka sedang melelam ni kalenti ka bajrong kalenti ka bakelan bat kum ne pat ngilap ni kendo ni ka palang umlingka
kum kesinat ke papura ke jong meh hakne ke jekendo ke ningkong ke jongi kum kesinat kum ne aingu ime ke tribe it mata taki ai paro ke jing le pha ke jing isnei ke jong meh na ka menta jongi bat kum ne ru ngile seng haning balang jong meh balang lingka nado kani ka janmit jong kasgi pale haki jeseng ki ba pher haki jingalang perkhat kam wat kumni par mala sha sob haingi mengin seng lang hakni ka jakapat mengin syakri bat mengin mani yame kumni ku trabi ngi boti ina ka por ka barang sa ku trabi hak sangti ble ki jong me yalam no musim khoj jong me uban yalam yingi uban kurkhu yingi warwan thau thamaru lingba kini jing syakri ke jongi yame ngi doai ba memen kurkhu yakini jing ruai kini jing duai ke jongi bat kerpang ni khuban musi osman ba syakri u jongme pastor ts wan khar ibran ka benta ka bakraun basai palang jongme dakhtin ke jongme ngi doai begini ki benta ngin sa pendep ko trabi yak ma mehi men pendai ki do nut ki jongi bakung palang jongme ngi yaman matpat ki jing semen seng ba thamai ka jongme lingma kan ka step hi ba kan ka ski bro shisngi ban yawan men bukti ko trabi ka snot ko jongi ro hak sangti ka jongme ka KJP sinot pedeng ka jongi kurku bat yalam nadui moderator kini ki secretary ki executive secretary bakini ki we pakin ongket kam ki ka benta ka bakraw penya ki kam ka jong me na ka we ski shakawe pat kurku yeksnal ko jongi ki kam bat ki project ki jongkaru hi kumjo bat khamtam kurku yingi kum kesinot borok ko we kum upat lang u jong me ini long kita ki utau pat lang worship ham hang ki ke bakan jaman sim in lat not kita ki ki belong ki jing u perthe ki jing pen shoy bat ki jing thala bat ko pat lang jong me pat ngin let shak perthe malong ka jing shai ka jong me bat ngin long kita ki sakhi bak shakri ki jong me hangno ro kurku ini ki benta ki barang sahi jong ni ko pom ka sngi bro sngi bat kurku ka balang jong hang ne ha balang lingka kini jing pen krek ka jong ki lengban ka sngi bro sngi kin long sik tak bestai dek jengkur khu ka jong me bat kerpang ini ka balang hi barok kowe kumne bagi pediang ya kene ka jeseng sinot kin pe jengkur ka jong me ka jing ka jong ki hai kin kesam bat kum ka balang hi barok kowe namang ipan hakerteng bat thiang tam ka badon bortam ka jong tribe nong pnim jugi u Jesus Christ amen. To kini kilong ki invite this jong kabalang kabalang ka kwa ba na kaliang jonga moderator ngan penpau AA te hakan ni kapor nga pediang yaki pastor barok ki basyong ki basa hauput usam jong kabalang lengka kawei pan nga pediang ya kabalang ublay mekalaya asam lengka nang tangi pediang ru ya rang bakur tangkiu bosla ngi pediang bani ai kublay ya pi hakan deka por nga pediang ru ya secretary senior general assembly jongka Presbyterian Church of India Reverend J.R. Thapa kumju ibayawan rengkat bat teman masan kileng koi bat kiwei bat diang yapi bat ni ai kublai ru te hakan ne kapor ngin ya poino sya ka wei pat ka benta bat kata kalong ka bangin yo asngau ya ka kubor ka ten ka jong blai bat nakaliang jong ka sinot kala penbet ba iban keren akan ka jingaseng ka basipau siteng
Idai i Reverend T.S. Wankar. I Reverend T.S. Wankar idai na Kamlem Lum District, Kamlem Presbytery, aga KGP Sinod Pedang. Une udai ru ex moderator jong ka Sinod ka jongi. De hakan de kapon kediang japi pastor. Bat kham tam ka kubor ka ten ka jong blai ka ba pidon ban pensngau ha pedang jongi kum upai lang jong ka Sinod. Baru blai un pendon kam naga benta jong pi. Te hakan de kapor swa ban yo sngo. Ya ka kubor ka ten ka jong blai. Nginyar wai ka jirwai ka basis pa alai pau nyau. Pa aturai yala jing sawa. Menta da ka bor bakrau. Ban yala ya ka ten jong me. Sya bubreu umla kan pau. Ya keleng ding boneng thang ka bom man bat jing meng. Jangan pendem haging tuai. Sa sisian pada beli kepa jongi bahapning. Ayu eme pemela pernah ingi kat ni upai lang jang me. Ngi don nak di jaka ka balang nangka kalpan kre. Naga menta ni gaji seng ka bandengkong juga kasih jantia Presbyterian Sinod Pedeng. Ayu eme ablei naga menta ni deng ka barang ka berkiang. Ngi duai tu isneiru pat khu yang ilang bau ban si khu jang me. Barok begin pendep khamtam habu yak sngau yak tin jang me kan long ringkat bagi jengker khu ka bakan jablei ka jang me kan mau yo lo jong syakri yo I try ngalong tang brio betrot baduna dengan syania ame bagi barok kalon mi no nak sentur jonga kan nom long kat ku jing start jonga ndre ringkat bagi jing persat bor ka jang me hi sim ka borom sarade namar kristeng jisung ya doai amen. Moderator Badan Burom, ex moderator Barok Kibanaga Niga Sinod Pedeng, berkumjuk ru nasaway lada don, invitees kibawan kiway pat units, pastor kituin basan, kinongkit kam jong Sinod Barok, pat mafi pat lang jong Sinod, ay kublay fi keteng jong try o no pat im jong I Yesus Kristus. Ayu eu blei bakum ka Sinod ka
peding. Ila bani kenduk hari ni jaka ke internet ke pengat. Penginyo bani syakri bani pendon burom keteng buku came. Kajong blei. Rengkat perkani garang ke bening ke barang ke barkiang. Blei unisnei ya kawan kerku yangi legbak ke barok penginyo ban pendep. Nga ai ke blei ru ya nomination committee. Kabar ibit ya kaban syania hanga. Pangan ai ke kubor nak tin ke cong blei. Kumu beriu ngadon cibun kijing trot kijing duna. Ngadei nak ni kebalang nang ni na umlengka. Ngadei ukun jong ni kebalang hang ni. Bat nga lami nak ni kebalang kumbar lai fu kendai snem mentah. Nadu prapo henriu bangalik ban puli pastor. Ndrei ngaladei undong yalam kijing ruai choir kini ki temen besan kini ki pastor jong kebalang hang niru kitip yo kata nadu kesnem kat kendai spanya fuar nyu fulai trai kumbasan fuwe san fuar snem mentah ngalong choir konduktor jong ki seng kena men bangadang don kat asnem kerta bat ngami nayin ban sakrio blei mdai banyak thuk khana ndai ban lik konduk choir Shalom Christian Children's Rally. Ya kata ngelaya tu hanong thamai sisin. But kesin ke benengkong ke bami nengkong day halai mukra. Pagkabut pat saha yorong heb. Kata kalau kajik sedang ke jonga. Dengan ayu eu blei. Bau blei ula ibit ban khot yang asik ni kam. Ula pendon kam yang lang bagi kam ki ba fair hai bor ba telot ke jonga. Nga ai ko bleiru ya kasinot ka blei ibit ban ai hangai ka ni benta banya sam nak tin ka jang blei ri para bangai nga ngadon tangkum santri kpu bat artli kidok ha nek jing duai ka jang kalong bo blei hi un sa ya pi lengba men si ba khu jong u ka benta ko kwa ya ka banya slok ha ni kapor kalong nakatu ka bo ndong pulis dang la puli mene ka lukas kalong nang ko bakhat nyu khot naduk bakat wei ter haduk bakat kendai kini ke benta te thu siapa ke pun khuj ke jong trai bot nopun im jong Yesus Kristus ya kisi pongut ki briu ki papang nyang tho li ki jiu ki ngai babarabor ka jingpang hi ka dau jong ka jingpang kalong kapop Dari ngipai sektin ke jang blei. Lenong ke kendai jang yo anis ke khot ke baar. Hang tungin sem. Balaya thu bahkawi ke por Jesu. Uya kendo ya wei breu ubala khamat la ka kami nado badang rit. Banda yo iyo tau breu ubah matla. Kisenran ki jang u ki ong yo Jesu ki ong ko kenrat. Uai wala le pop. Deu nene di kami kepajang ude wala khamat la ya ukum ni. Balai ki ong kupta. Kadau kolong baki jiu ki ngai. Baka pop barabor. Kalau kadau joga jingpang ka jing sitom. Dai na kata kadau ru bahwa penkhia eki breu. Jisu uju ong la penkhia ya me. Wat le pop su. Lani lamap iki pop jang me tuyeng tora ela kijing thia tuyai ru kum taru kolong bat kijing pang yang tholi ndrei langai ba kijing pang yang tholi kadai kijing pang pop ka ba kham krau bat kham surkhei bani ki wei pat ki ja jing pang dadingi phai si kitab Leviticus kalon nang ba khat lai ket khot ba sau phusan sau phun riu lai yathu ba yo briu ba yo ya ba kum kata ka jing pang pop la nyu ba ulong ubom khui bat ulong briu ubom la ya ka ban kendo ya ki briu ki ba khui la da jia bu ya kendo ru ude man penjengai ya la di kum san pho pro o ga tin jong blei bat u ha ban perta ubat ngit namar bom long penyelik hajan jong u na lor kata tin ke jong blei ka ong bau bakum tau briu bit ru ban syang hayeng hasem mlong ban syang hayeng hasem ba ki bathoin ndreu hak ban dik syaki jaka ki balong kenja ban sa we briu
Syabar juga jaka syong dara serim ku ketua Miriam kah men ke jong Moses ya ka beratho hak kitab jeng khen kalau nang bakat ar ka khot ka basipo nani leksik la ban long ru kum hak kita jaka te bekia don lang para baya pang kum ni kum bola batai uni Lukas hak di nang ka bakat new nalor kata la dingi pulih kitab de betikas ngin sem bola ongru bau no beliau bersubah bau layo ya kebakum kata kajing pang yang tholi udai ban i la di syau lengdo ubala badon uban kabanta ya kaban pek ban kami ban sri ban sumar ya ban pendep ya kiniam ki rukam baro ki bayadei hakaba pen khuj ya kata kajing pang namar tangis ngotho ba kasyong hau lengdo ban ai ya karai la utau beliau ubala suba udai sisian ka jingpang ban ada uang bakade hak dai jaka ka bekerja sakaba jaka ka bawai beliau ndila dau tau lengdo uang umdai le kabiang ulakhia lade umdai bopang ki bahaya hasem ka snong ka tau ila ya ka ban pediang pat u syalain kani ka Lukas kelendong bakat new khat we hadu khat khandai ka ngala ya thu mentan ke thu bah ka we ni kijingi ai lenti jong u sa Jerusalem Jisu ulai deban yai leng ba na ka we ke snok kja ka badon hapdeng jo ke Samaria ba Galaya ndalo poi hang tala ong barawan pa at wan tanya u dag sipongut kirang ba ki bapang nyang thole hakamet ke joki bat kilawan bantan ban syau leti yau Jisu ndah bakila yo i yo tau Jisu na jengai kia perta ki ong ko Jisu to isn ai yangi to Jisu kenrat to isn ai yangi ki ong Jisu baju snus ai ki beliau baro ulah sak skor kita ki sipongut beliau ki pang yang thole ulah phak suaya ki bakin lek pen ira di syaki lengdo ki badon kabor katkum ke niam karukum jong Moses ndai le thu bakat baki dang yat kum taban pen ira di syaki lengdo lana pen khut yaki na kata kajing pang kilayo i bakat kajing pang kala nang ja na gamet joki ka bas ngosi kalong bandah bayo iya kata jingja kajing khut jong ta jingpang kita ki khandai ngud le se de kajing kemen ka bakrau ngalayo khia la khut jingpang mare ud hala ke jong galenti pat ki kretno yau Jisu unong pen khia joki ndeu Lukas hang ni ong badai tang wei bat utaru ong Lukas unong Samaria berlek ban phai ban ai khublei ban pau yang kijing sngomu yau Jisu walong unong pen khia ujong u haba yo i yo tau brio bolwan ban phai kum tau nong Samaria ba ong Jisu ba ong Lukas Jisu pan ong sim la pen khu ik sipau ndre hang no kita kendai sim la sem yaki bakin wan phai ban aingu yo blei ndre tang unui nongwe Lukas ukhot yo ta wan phai unong Samaria ndre Jisu pat ukhot yo unongwe balai Jisu ukhot nongwe kadau ongga ktin jang blei bagato kanong Samaria sisin how yo anis kanong wasau ukhot bakndai ka ong lani kaya krenyo Jisu da ka ong kijiu kimju yalok bat kinong Samaria kijiu kimju yalok bat nong Samaria hag si siya ki para bangay kita baro si pongut ki dehi kijiu ki khun ki siu jong Isak jong Abraham Isak Jacob rei ka jingi sun ba ka jingi jengai joki keras dang na do ka kapor bapat kahima kajong Solomon hima Israel kajong Solomon kumbah kasnem khandai spa Lifeway Shwa Chris kata kajing pait ru
ong kaktin ka jong blay le phai sia ka ni ka sithi ka kitab ko nang kong jong sim ka nang khatar kata ka jingi pai ru ka dei tang namar bau tau Rehoboam usim ubala de ban kiu khet ha ka jaka jong pa jong Solomon ulah kentai ban sak skor dari ban pediang ye ka jing ut jing nam jong ki pa ki rayot jong u ban kham persting no ya ke jingkit bakhia ka bau pa jong ulah penkit halor joki kani kitab isim ko ban kong lo nong khatar ka khat basau ke thu ba kita ki pai ba haba kila tip bau tau Rehoboam khon jong Solomon ude ban kiu khet ha ka jaga pa jong kila li kendu yo tau sim bat mai ba haba ki kendu ki ong pa jong me ulah penlong kia ya kan lengkor jongi mentati men persting ya kecing pentrei jongi mentamen persting ya kecing trei khiau kecing pentrei khiau pa jong me pat kan lengkor bakhia jong gabo bola bu halor jongi ti in sangu ya me ki om ndrei ka ni ka ju nong khat har khat ka ba khat lai ba khat sau pat ke thu ba ndah bo tos im Rehoboam wi sngo ya kita ki ya kita kijing kerpat kijing ut kijing nam jong ipat kira yot kijong ka ktin ka jong blay ka om bau tau impat ulah hai ktin penban hakipat da pai ba da ka jubab ka ba ba ulah kan tait ya kijing pen i jo kitemen ki bala ai jing mut ya ba hak jakabun ngap ki kijing temen ki bala ju ai jing mut ru ya pa jong tau Rehoboam ulah simpen ban da jing ai jumut ki samla baula jubab ya kita ki pat ki rayot jong da ka boong pa jonga ulah pen khia ya kan ko jong phi ndrei nga ngan nang pentam su ya kan ko jong phi pa jonga ulah pen sitom ya phi da ki ding sempat ndrei nga ngan pen sitom ya phi da ki sabuk ong tos Rehoboam day na duk kata kapor ong ka dikaktin ka jang oblay maka hima Israel ka jang Solomon kabat sitli kalah pait bat kalakat arlian hapdeng jang hima Juda kabat syatay bat hima Israel ka hima Juda kabat syatay bat hima Israel kabat syatay para bangay kaktin jang oblay lebih pai hagan kitab isim naduk khat kabat arfu santer kaya thu bau tau Rehoboam daga dikersan jaki artli ki jai Israel jai Benjamin bat Juda ulah sensyar ya ka hima Juda ka basati kat bau tau Rehoboam Jeroboam pat ukhun unyabat daga jing kersan lang ki sifau jai ulah lek ban seng daga hima Israel ka basati bat ai kertengi ka nong ba jongka daga Samaria kabalong ru ka kerteng kabalu jukhot yakin nong sok snong jong ka hima ka jong ndre na lor bala seng ya ka hima ka batmai uta Jeroboam ukhun unebat ong ka ktin ka jong ulay ulaya lamru iki khun Israel sya ka jing mani yaki bleithau ksiar kiba ulthau kabalong persya ya ka hukum ka jong Moses nang tara ya thu su ka kitab ki ba kisim kalau nang khat new khat asusau ter pakai thu ba ndah ba kita ki Assyria kila lek ban hat ma ya kata hima Israel ka bachatay kumba hakasnem news pa arfuar shwa ukris kila ring raw iki ba bon kinong snong jo kata hima Israel kita kinong Samaria pada ka jaka jongki kilawan rapat kinong we ban pensyong bujeli hangta ha ka hima ka basyate ni ka bas ngosi kalong basuki ka ktin jong ble ka ong bakita kitray snong Samaria kibadang yasa halaga jong snong suki ki syong hakle bakita kinong we kibawan syong bujeli hangta pat kataru kalong persya ya ka hukum ka jong ble lakat ka hima la lek sa kajing mani blay la syong kakle bat kinong we kita ki ay kila kelalong namar kata
kadau ka penyesun bat penyejengai ya ki jiu jo ki taki hima Juda bat hima Israel bat la tu bagi taki Israel ki bahapok ke hima Juda kila isi kila kentaj bat kila jukran benru ya kita kinong Samaria namal bakilong kiba pop Niki bas kaba pla ki para bagi kalong. Bahandah bengi pulih kan nong bakat niu. Kada khot khat san wat khat riu kaya tu. Badai penbanu beriu ubawan nak bakum kata kejat beriu Samaria. Ubara lek penpau ya la kajong jeng sngongu. Wat kajeng sngongu burom ya Yesus Kristus unong pen khia jogi. Kita ki wei ki badan burom. Kita ki wei ki bagi paraju ki khen bagi dangde ki bahayang hasem. Kita penban ki klet ki ino kim kan mau su kim don jing sungu eu Jesu ndrei dei penban utau nong wei ong Jesu uba don ke jing sungu bat bawan pai ban ai ke jing penpau ke jing sungu eu blei habo yo i ya u Jesu om to yang joj khelai no ru ke jingai jong me ke pen khia ya me ki para bangai kabang kuat ban pun mau yang i lembakan ke bentak lengkot kalong kajing hikai ke pengiyo na kan ke bentak kabang nengkong kabang kuat ban pun mau yang i kalong baka jing ya tali kalong ka tenrai jong ka jing kerku ke babah ngiyo i hang ni baki di sipongut kin nyang thole ko mengilai penbatai mentan kidai ikon kiksiu jong Abraham Ishak Jacob kidai nagaju kayeng kasem mereka pop kajing susarong kajong sim Rehoboam kala penrong yaki banyak pait banyak pra hakalong yeng kalong sem joki banyak pait ya pra hakalong hima kalong sima kajoki mereka bas ngautenat para bengit kalong ndah boleh mat ya kata kaju kajing pang yang tok di kajing pang pop kabalong kadau juga pop ke besarkai ke pengala batai nur pasdan kilhap ya ke benit song sekajaka ke bekerja ban lepoi pun serta kajaka ke bekerja ke basau tenat kalong ba kilaya wengno ya kajing per joki baro ndre kilaya long sitali namar balai bebarok si pongut kia don kaju kajing pang bat ki don kamru yo ju unong pun kia Yesus Kristus unong pun im jonga jong pi para bangai kata kadi benong kadi hikai yang ngabat ya pi ku pi kun ki jong blei nya don hagan ke por ko benta apa kijing telot apa kijing fer ki babun nyawan kumne niki riu tali presbiteri ndai tangga kan kejogasil pedeng ngiwan niki wairu kisinot jogi niki wai kijaka niki wai kijak balang gi babun gidon ndai hau Yesus Kristus kadon kajinge tali panginyalong gawe hau Kristus kalong ka ke bas ngotenat bat kadi-kadi ban long kajing hikai yang ngabat jogi bah habangin don kajuk kajing pangpop bat mengidon kami uju unong perkia barabor ngidai ban long gibai seteli how try ni para bangit habang perkat ya kata kajing long seteli kejo kita ki sipongut ki yang thole ngaken mau bau Jesu pat sisin hagalan nang bakat nyu kedukot kajong Yohanes uduai halau jong pa wong ko pa ngaduai baki ni kisenran kijonga kinyalong siteli kumamanga bat mameng yalong baki ni ru kinyalong kawai kinyalong sipara kinyalong kibaya dai jengmut kiba siteli nalor kata apa ngaperhat ya kata Jesu pat duai ru ukur pat ru ya kisenran hau Matias kalau nong ba arpun riu khot sau fuing ikan mau ong to sarai to duai bapino mahap sagadi balai Jesu ong kupta kadau kalau namar bahau Matias kalau nong ba khatlai kikan mau Jesu ong bau don
nong sun ha ka jing kim ka jong Jisu ya thuk khana sepang tu nong bet ubet dik sembai ki babha ulek saying dalam dek tam dek jam reu ong Jisu ha ka por bom poi perkhat nong sun uwan ban bet dau sembai wasniu dan batip dalam mi kita kisembai ong Jisu utau trai lengkha ulengo wan wong mano babet yakini ki yut hamni ndai ke jawab kalong nong sun haka por bapimtip uwan padu bet eksembai ke basniu dai nagatagadaw ngamudor o Jisu ud maham ya lagi jogi senrat bakin long barabor kiba syarai kiba duai bakin mahap sa kajing pensoy Jisu dala deu duai ki senran wat lan kilalong ki senran ki joku Ndai kajing duai ki jong kalong bau blai undu kerhu yaki bakila ya ka bandong sitli ha utrai para bangai abang perkhat ya kani ka benta kadon gawai kajing tho ka bangal boleh sapang tau Benjamin Franklin Ubadeu scientist ang kata kajing ito, kata kajing to, udeu scientist jagari Amerika, udeu nong tokot uba paunam, udeu kenja diplomat jong kasarkar Amerika, uba paunam, uba don burom, reha ka sautarik ubnai Julai, kat news pa nyopun riu. Kasni hakabalaya soy ya kata Declaration of Independence jagari Amerika ong kata kajing itu kana hakabakum kata kaju asni banya soy ya kata kuat ban benar ya kajing light lut jagari Amerika utau Benjamin Franklin Ukraine yakin kitien ong we must all hang together or we shall hang separately kadai yang apa yang banginya snokti gawai banginya long shitli lem kumta ngin saya pra bat ngin saya kelon teli ngin yang safret ngin kelon kumo ong gaktin reustat tuki kasih jongi Benjamin Franklin ong we must all hang together or we shall hang separately kani kada kalong kajing penken mau yang bat yapi kamtam ke sinot ke batmai ngimla kanda aingu yo blai bakum balong katakari Amerika ha kita snem kan news pa nyo pun rio badai da kajing lumlang jeki stage ki ba fer ki jelag ba fer balala ban penlong ya kata Amerika kari ke balong shitli United States of America but hakini kiski jangi menta kikot kiatu bakata kari Amerika kala persno ya ka lagi sanpau tali kistis nai barok sanpau tali kia tali lang kawai ban penlong ya kari Amerika ka baklan ka donbo para bangit ngimla klaim da aingu yo blai bakum ka sinat pedeng ru ngiayo ya kari ka seng bon gong ha kari step komentar kadau kolong namar balayas no lah hakani kasidot jogi daki riu teli ki presbiteri daki aspa duna ki balang kumo silak arpo silak lai pamut ki para bangai ki jongi ngies nok tilang kawai ban penlong ya kadi kasinot pedeng kasinot ke watmai hapo joka PCI Ndai ngakwa ban kan mau ki para bangai lembaga ni kajing itu kana lembaga ni kajing keren kajing utau Benjamin Franklin ngakwa ban kan mau yang bawat ladang layo ya kata dari Amerika ke layo satang man susan ban supan benabe balayo yang kajing itu ndai hakaba kum kata kapur ong Benjamin Franklin we must all hang together or else we shall hang separately balai ka nga ong kupta kadaw kalong
Namal bau Jisu hi uang badan unong sun hang ni hang tai ubah ka por ba pimut hamta umbet iksumbai pasni. Khot namar kataya nga ba fiki para bangit. Bangin long ki bayai duai na ko ka por sa ka por. Kamde ba ka biang ni ayo kumni kamde ba susyo hang ni. Ngidang de ban yat sa prang kumbayat kari Amerika. Ngidai ba ni kendu si bun kijing ele. Nake kebadan kap kalong bahwa we should unite together. We should hang together. Lem kumta haka por ba pimut. Baman unong syun jonga jopi ulah ya kaban persniu no. Namar katakan ni ka khot ka boong unong ruai. Tu ai banya selok kikur hau trai. Hukum Kris bakin i klemuai. Ka jinglong si teli ki khun jong blai. Kan penpau ya ka borom Kris hapertai. Ka balang ka si teli kalaban yeng hapdang gitma. Jeng Gid ban kmilet ti pa baki de ban don hi jing lem ta ban song suk than ru ka don pun man ka jing ma hap ban kmilet ti ya jing bangin yo ka bor bangin yo ka jing start rewat shania hala ka ka bor shania hau blai duai hau blai thong jong ni kum ka sinot kam dei tang mangin siyo sinot ban bangin siyo sau khai hang ni sau sarong hang ni leka jing temu ka jeng kerong bangin pen pau iku borom Kris hakan iku percaya bangin yang le iki bitap jong setan kis usim jong jing dum bangin pen iki babon ki mensim bokodor lembau trai bau nang pen jong i Yesus Kris para bangit kani jing thok khana ka hikai lagi baka jing long sitli kalong ka tenrai jong ka jing kerku kabaar ka bang kuat ban pen mau kan ka por kalong baka jing sngo ka jing yu blai kadai ban pen pau lang baka jing sakri baka jing mani ka jong yau layat ho khana sepang Abraham Lincoln way nag president jong kari Amerika ubala im haki por baka sngi baka jing yadi baka jing thet marau kalong ka bajur adu ka takata Parka jing kuak ka jang ni Abraham Lincoln kalong ban penduk no ya kan ka jing de ka jing thet marau ha ka ka sngi o ka ka jing thu khana utang Abraham Lincoln umi na ka jang kaying ulai sang sayo ulai sing amudur ulai sikum sayo do mensuang ya le yo sa sayo do di pusari penyengi ki khon manrio hata dukan banyajiet umrio kat pamon dalam lecata ong kata jing thok khana bau Abraham Lincoln uyat na gawi dukan sikiwi dukan ban pek ikitiki marau ki bola terwadi hang ta dukan bola suki sang ta dukan ndai haka wei naki dukan uyo i ya gawi ka khna samla ka khna negro ka bayong nganyan la sila ka Sri la unyo i tiki baniat hi Ndai tahu Abraham Lincoln ong yabi syok jengmut ya kata kena uklidor uthiet ya ka uyalam ya ka sayin kat padang yat penyalam sayin le se kata kena kala thnam ka jabe maroi tip na poi sayin ni kunrat une kumno ya nga tip un pen im non pen yap un ai bam non pen sak thangan un pen bhanan pen sitom tip Li ong kata kajing tu kana ndala poi kum ta sayin utau Abraham Lincoln khot uyalam yo ta kena sakabra baru og pe nyala thit ya phi da ka dor ka barem sim kan ka kot kan ka rusit ka ba prinsesya bangala de pseudor ya phi da ka dor ka barem But habang ay api gani nga kwa bangan ong yapi banga kwa ban perlai luit no yapi sim ya gani kot lekat sama pibon lekat ba pibon take this cash memo take this receipt go wherever you want do whatever you like I give you freedom ong tau Abraham Lincoln kata ka kena ong kata kijing itu kena sipang keras ngoplumar
kamut bau ni thiet marau yang reu ong ban bang pelai lui ya pha kom no kan rat phi ong Abraham kin kon ngala thiet ya phi ban nga thiet khnan naman bang kwa ban ai ha phi ke jing lai lui chile kat saba phimon le kat ka phi don ka jumut le kat ba phimon ong ta khna sisa kan rat na phi ai hanga bangin jiet kat bang amon ka jing jiet janga ong ta khna nga kwa pan syakri ya phi phila le bha yang nga ka ong ngam poi perkhat ba phithit ba phit pelait loi yang nga ngam don bangan siu ya phi nei ka bangalat ba siu kolong tang bangan syakri ya phi kat ba ngadang im aba phai pat chat taki sipongut kinong tang yang thodi ngio ki para bangai bekat ba kidam don kam yo dong perkia kia teli lang kia snok lang kia slok lang kia yeng lang dakawai ka juk tien kia kerpat lang yo dong perkia baun isen yaki hendai tak siyo pat balapun khuit yo kata kajing pang hendai ngut naki kia lek yo nong perkia kia lek kat bamon padai tang uwei taru om Yesu unong wei bawan ban phai ban ai ka burom yau blei para bangai kini kintin kipan pau ya ke khmi lati ke jong trai bo nok pan im jong Jesus Christ bagi priu ki bayo ya ke jing kerkhu ha ke jing im ke joki kidei manlong barabor ki bakloi ya ke ban syakri ya u Andai ka habo ka perkhat ya gani ka benta. Gani habo ka perkhat ya gani ka jingjia. Ngas ngoban ong bawa nado ka takapor ka jong disuru. Uji suyo ya ka we ka jingsya. Pat kata kalong baki kambon ki bam sngongu. Banya ki bas sngongu. Napdig sipaw. Kendai ki klet ban sngongu yo grei. Retang we bawan hai. Para bangai hatu kata kalong na kajing sisya wat hadu kini kisngi jong ibenta Yesu nga perkhat nadu kata kapor uyoi bagi kambun kibab sngongu ban ya kibas sngongu le sipila yo sngo ya katu kajing itu kana kajing sapang ke barang ke bayap ki barang ki dekat jaga barang ki bun Ndai ki hak sakiji sengi babun mju ay yapoi. Ha kawi kapor ong katu jing thu khana. Tau pastor sutit daga baji yap brio. Teng si phang sngap. Teng si phang sngap. Paro kilaya lungo mano bayap. Keli satu rumdon satai rumdon. Ha bakut poi si mani. Mano batit baji balai batit baji ong pastor ngatit baji nomor bala iap ka bala sayawan sibit arbaji bangin yeli on tep no ya ka bala ong kata kajing su kanan la poi kata kapor layawan kita kipat ba ya long funeral service ndai suraban ra ong pastor ya sudon mano bas ngusak nut bakuak ban pichat du ya ka mat juga balang skobha ba no ne apa Bandara wanya pej so pastoran khar wana kwa. Mari pej pastoran khar are yo ban bayap ya ladi. Tip yap pej so moderator so secretary. Kat bo pej yo bayap ya ladi. Namar bo Jisu tau pastor ong kata kadinga tukhana. Ulabu da kata yitwi. Kat bo pej yo kadur rajong. Tehendai kata kajing le kajong tau pastor. Ong kata kajing itu kana kala kata kala penmai ya kata kabalang. Pat sasisin kabalang kala yopat ya kajing im kawatmai. Para bangai habaya keren sepangga di kajing telot je kebalang.
Ngaju pun kan mau, bagi para bangit jonga ki ongko pastor, toy ai tenat balang, toy ai balang no. Kawai lagi bangit pun kan mau ki para bangit kalong, toy akan mau. Bahwa pikwa balang, balabor, ubah kit, ubah tray, ubah smart, nakabentak kam ke balang, balabor, ulong tak kumah sipawa nakasikido. Ngamtip habang don kat ni uni pat ba. Don en sipawan agad kabangi kasunat pedangnya don. Kata kalau ngajing sisya haki balang barok naduk nasor hadu habala hadu nang kendong. Mangi kidong yang lam kamtam habgi don baik yaki balang ki balak hamhe mapik pastor kemudian hasor pia baik hajar rai hajar ka kajing sakti ka kajing huslai joki kamtam habade kapor banyak jit ikinong kitkam. Kiramba balang kita min besar. Kaai kijing huslai jong ikinong sarai. Kijing huslai jong ikalong. Oyo mdap korong. Yo biang banyak jit ng balang. Naman ada film wan kat ko bijing kain ko badan kam enom lah ya kaban jit. Don way parlok. Bangin laya ju ya trailang maswa. Umi nang nong kendong ulai chate sasor. Mari poi la dai ko pojit. Porjit temen basan na dengan bakla. Ndai marya jit te samkot ke nombar. Uang tes kok sembraj. Mar rung pat rung la shot ke nombar. Kami yok ban penlong. Kat no piduna ngakeli. Uang induna khat armut. Ndai ngaong pi hasor pi asngo tenat tik sarong ru bahe balang. Nenda poi gini kikam kung gini tang kajing sudah. Ndai banga banya no yanuru kajing sisa kata. Ngau pijak kan armud. Ndai kajing sisa piduna kan armud. Ndai ke bajak pat se kan arspa ngut udang ja. Balai nama raduk por kajong Jesu uyo iya ko kajing sisa. Berkata kalong bagi kambon kibam don kajing songo banyak kibadon kajing songo nak sipaw tang away utaru unong way om Jesu ban ong bau blay kerhu ya kajing im jonga bajopi kata kalau mo bakla sulong tang babngim nan banyaw ya kajing kerhu pikir mau tu nong ruai ong nyaw jeng kerhu jer ya kibaro ayu balale do blay pinsas lengo don kau kecing itu siapa ngoi nong yalap dalam poi sekata kerja kamu lek banyalap yalam bamja kibri pak duai hau tau nong yalap kat dokat no rumput su tau nong duai uduai na do udang sedang banmi haying hadu na poi ta balang hadu na poi hat kaying yang beriu nadu nong tekau hadu nong sekau hadu nong seja uduai nadu di hadu yung tet ong trayeng kajing big pun nong yalap te mdon su ni para bangay ong nong ruai nyau jingker ku jer ya kibano ayu bala le da ublay te pin salengo asngau tenat pan perkat ya kata kajing ruai ju kiken ho ju Bill Gates kabaong there's roof up above me and a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Mas ngotunat ya ganang ruai. Namara niu nang ruai wong don ketenu mau tehat Lord ni jonga. Don ru palong gababiang banganyo bantia. Don ru kajuti hakijat jonga. Manu para bangay ba set kemau kita. Set kemau yo ketenu habis pisong hayeng. Ngim ju aingu ya ketenu ne nong ruai wong there's a roof up above me. Aingu nomor badon ketika ketenu and a good place to sleep. Palong ru itu syuat ayam ju sngomu. Nde tahu nong ruai sngomu kata. Kat no jur ki juti mana ba aingu ki juti. Aingu yo boleh nong bentang juti. Ndon. Nde tahu nong ruai jong Bill Gates. Thank you, Lord, for your blessings on me.
Panong mamdan ka jing sngo. Biligrahamu ong kalong ka pop. Biligrahamu ong no ingratitude is a sin. Just as surely as lying, stealing, and immorality, and any other sins condemned by the Bible. Banomdon ka jing sngo. Kalong ka pop ong biligrahamu. Seriem kaju ka mo pitok. Kaju ka mo pi auria. Kaju ka mo pito. Ba't kiway ki pop. Kanina mo katakakot yang nga ba pi. Natakaday yang nga ba pi pangin sngo yo blay. Ite panpaw yo kata. Lang ba kajing sakri jongi ya ublay hakipor baro jo kajing im jongi. Mday tang bang snukmen ba ublay lapan iyangi unsa siya sakri hi pastor tun basan ko malong kata kebalang kawaya. Kada ka long kumta. Wat kanika sinot jongi ru tangkat no kantelo. Ngakot namar katay ladi ngakot langing ibaro lada kaday nga ba ipi bangin sngo. Kadai bugin panpaw ya kata lang ba kajing sakri kajang ublay haba day por bat habam day por kumjo kabalay kabang kwa bat pan kanmaw hadi kapor kalong baka jingit jong ikadi pan long kabayay ni hadu kabakut Matias kalau nang ba arfusaw khot khatlay ong jar badaya ni hadu kabakut utaken uban yo like him Hai segini ketin ke jang boleh ikan mau dan sibun ki para bangai jangi kon bagi sakri ke jang boleh ki pai ine haga jeng im joki hadu ka bakut warap deng jeng joga jeng im ke joki katuka rut pikan mau katuka Esther pikan mau sepang tu Daniel pikan mau sepang tu Joseph ne hap deng joga jeng le kita ki sakri ke jang boleh Batskem yala ka jong kecingay. Ndre don ru nap deng joki ki baka jingay joki kam yaine. Seriem kum tu Judas. Uday sakri wala jid kerpang jang oblay. Jisu la jid kerpang ya u. Ndre semyaine aka jingay joku. Kun sarang uria habo yo ibu tau para jang ulalay ada tak burom penban tak mentoy penban I kubo basit hem ndai tang sipor kata kecing lek men lek cu kapau bat la kelon ha kecing im kecing u habo phai si kita khandai ngut kinong pang yang thole ngio I ba kecing ngek ba kecing ko ngu jo kialong tang sipor bat kebam ne Oi, uji suhang ni ngiyo maka wey kalian upan pau ke jing ngolongo ya kata jing ja jo kita ki kendai ngut ndrei kata ke jing ngolongo jo kasukut no tang hanta naman dah bula pait pat chau tau wey uba one pai jisu dap da ke jing ngokemen ba deng jo ke jing bom ngongo jo ki babun Ndai la kumno uway udang don panwan ban ayu yo blay padai na katakada wong to yang joj kilit no ru ka jingit jang me kala pun khia ya me kane ka jing kren jong jisu ki para bangai ngasngo ko magalong ka kentin jing kerku ka kentin jing kerdo yaw tau briu bayai ne halaga jong ka jingit hadu ka bakut Kumbang inay pay mana saktiin ka jang blay sakala batikas kalau nang bakhatlay layatu bahaba ki briu kiyo ya kata ka jing pang yang thokli dan ni habadon ka jing suba ba kilayo ya kata ka jing pang day bandalit pan isya kilando o baktiin jang blay day tang ulang do balaban ay ka certificate jo ka jing pang ban ka certificate jo ka jing pungkia Berkat mempat yo ya kata declaration baula yo ya ka recovery declaration empat don bala ya ka berpediang yo de benda yo da ka jing pen sisa na ulung do bau ne bre ula pen khia ke kentin ke bakadu na kilung do kalau ka don kam na ka bentabang yo berpediang pat ya ki bre ki bayar yo ya ka bakum kata ka jing pa Reba pai, siapa ni kentin, siapa ni kijing thok wala batai kita.
Ngasngau pagaktin jeng kerku nau Yesus Kristus kalong kawa don kam hadu kata-kata nagabenta jonga bat nagabenta jong pi kinongpo. Hau Matias kalau nong bakandai ke dekat Al-Quran letu bau Yesus lo ong ye ketukut kentai ke pang Islam kat arsnem. To kermen ko bakun ke jenget jong pa kalau penkia ya pa. Bat kata kentai lo ong bakal yo jeng kia nado kata kapor. Yesus ong kermen kun lapan kia ya pa. Baleu Yesus ong kata kadau kolong namar bakatuk kentai ke pang Islam. Kalau yaine hal ka jaga jingwat ka jaga ya kenrat joka unong pun kia joka Yesus Kristus. Lebat tugas kelai kata adu alfo tu berada dia padang don tang ikenja persen di barit. Iba pernah itu ong ketin ke jangu belai 4 lah ban pen kensingannya iba kumta. Tang persen di badang sa iba pernah ong ketin jangu belai ila ban he ban pur ban he biang ke biang ke jingpang. Don kam ban yaisha don kam ban yaine hadu baka jingpang kada saiba. Hadu ban dayo katakan recovery certificate nakin lengdo. Oh nyimla ban tip ki para bangai. Kita ki kendai ngut ki balai pai hala ka jok nanti tip ki longkum nong nyimla ban tip ka tin jong beli ka klem ya tu. Tip ki yo khia sisa ne ka khoi lut ka taka jingpang ne tip ka kebiang no phimla ban tip. Lai tang ka wei ka bangitip ka long. Bau tau nong Samaria nong wei. Balik pai ban pau ya kijing skau. Layo ya kijing pelkhia ka bapura ka bajanai. Namar balai namar bu Yesus hidaladi. Ong tok yang joy. Khelik no ru ka jinget jome. Kala pelkhia yame. Kani namar katakan logo kubur naga bentar jonga bat jok piru hapdeng bun kijing kijing pesoi ki bapak bapon na kijing im ko jongi ndei ngabat bapi injai ne hak taka jingai halau jong kendra hadu ke bakut namar ka ketin ke jong boleh ka ong badai tang kita ke bayai ne hadu ke bakut tang kita kain kiban yok lai im ublei un kerku yangi nampak ni ya selok ke berkendian. Na ke bentar ke burom joku. Amin. Hakane kapor bangi. Udon ru loka MLA. Jangka Melim Constituency Isri Arvi Lengdok Nangta Idandu Isri Hamleson Doling Advisor to the Chief Minister of Meghalaya Nakaliang Jongi Kasinon Ngi Pediang Sengaubha Nakabenta Jongpi Bat Ka Jingdon Jongpi Bat Ngi Kum Kasinot Kalong Bapin Yokmat Yaki jingkerku jong belai. Hakane kapor pat ngin yo ban lum no yaki jing aingu. Bat kat ba dang lum yaki jing aingu. Kidon lai teliki kuaya. Kabanengkong nakajing asang samla jong kabalang mau lengat. Kabaar kajing asang samla jong kabalang lengkerdem. Bat kabalai kajinga sang kena jong kabalang lengka. Tekine kenyawan iwei haden iwei saka benta kabapidai ban ruai. Bat hakaju kapor pat ki volunteers kin lumno yaki jing aingu.
kene galong ka jingkar pat ngis ngotu sibon ki prabanget bat ki bawan cek na kajing seng kisim stam ka ban ai ka jengengo nang ka benta ka jing tep ka jong pi lada ki nonglum jengengo kempoi haki tu ki lat ki banwan cek na kajing seng kidan ki senduk ki bakabalang kalabu ang tu pila bantep ru ya ka jengengo haki tu ki senduk ki balabu cek itu ki jaka ki bapidan kene galong ka jingkar pat.
hakan de kapor ngilayos ngau yakin dikilai teliki jingruai nakin dikilai teliki kuaya barki jingruai ki ba ai jinghun jrut naka benta jongi kumki pai lang ki jong blai te hakan de kapor ngai ku blai ya ka jinga sang samla balang maulungat ka jinga sang samla jong ka balang lengkedam bat kumju yakin diki kun hep ki barit jong ka balang lengka ki balong ru kala wei na ka benta ka balang bat na ka benta ka sinat hi baro ka wei tu blei un kerku ba pinang la ban pendan buram yau blei leng ba ki jingruai ki jongpi na kapor sia kapor te hakan de kapor ban pen kentang yakin de ki jing aingu keladon nas ngau pa ban khot ya i Reverend I Sanglin u belong u executive secretary in charge jongka finance department tengah kerpat ya i in one ban pen kentang yakin de jing aingu bat haden baladap ban pen kentang yakin jing aingu ngan ong lepa bangin yo no ya kajing penbena na kaliang jong kasinot daus gatri bat kumju na kaliang jong kabalang tungune duai au blei bok pa jing ba peneng dakamen sim kabas ngongo yeme ni don hakani ke jaka bantai keduan yang ban mani yame kum upai lang riwet hakani ke jingseng jong ke KJP sinat pedeng ka baning kong to meni snai ko trai ban kerku yaki ke baro ke bang lapendap lengba jong de ke jing syakri nadu ke jing syak skor je ka tien ke jong me ki jing ruai ki jing ero ka bang penkiu hakmat ke khet ke jing snai ke jong me an ngiai ngu ru yeme ko trai pingyo bandar lum lang kum ni bantai keduan nak benta ban syakri yeme lengbai kini ki jing ai ki jongi ya ka ba ngilawan ya ban no senyang nak benta ke jing syakri ya ka ba kasinot kadon ban ai ha ka ban kentiu ya ka buram blai ke jongme to meni snai ko trai ban kerku yak di ke jing ai ke blai no chaka kam ke jongme lakalong ha kebarit ne kebakrau kenlong kotrai nak bentak keburom kejong mehi kerku yang iwai pewai kepelano syakade kejing ai nang penyo hangi ke bensim begin nang layak ban ai kam ha syakakam kejong me kam tam begin ai jong kadonot kejong isyame ban pendan burom yabe hakipor paro jong kejing im kejong i ngiboti kepor kepedang sa jong kejing syakri hakani kasngi paro kawai hakejing alam kejong me pediang ya kejing duai kejong i nabaka karteng kejong tribe unong pedim ba jong i Jesus ngipan kerpat kini mendapat hatu halakata amen. Reverend Moderator, ki prabangan di padbarok ki bala pendon nang kejing sekri. Ngin sayo sekawepan kejing seng pajba hakno pai jong nang kesngi hangkopor si bejai siteng. Andre swaban sedang kejing seng ngin yo ya kejing ruai penrehem sim. Na kejing seng samla balang light core. Ban pulis dang berduai kini kijing seng di Reverend Pidhar wenig pastor napok kesinat kajungi bat ngin yo ban lum ya kijing aingo kat badang lum ya kijing aingo ngin yo ya ke choir naga standing choir jong ke Shillong Sep ngi presbytery naga jing seng samla balang nong tmai naga jing seng samla balang lengka bat kebasau naga standing kawaya jongga KJP Sinat Pedeng nongkren haga naga jingseng dari Reverend LS Nongplang Reverend Mertor Syah mengen ai sekawai gejing penmena naga jing yatim lang gejong pat lang jong play kena kepor bat kibadan kena kepor
hagi lenti bandrung syakane ke jingeseng bat hagi katto katne ke jaka pinlap ya ka flex ka balabo ya we QR code but nakamenta ka jingtem ka bakambnia ngikwa penmeda ka senat lengba ka media center committee jongka kalarung siya ka social media platform mening nigisngi hakikat santari kumanay match hakabaw menurtor badan jongka senat ka jongi ulapli ya ka network kabangi ay daga kerteng baka pertai situlup kan sengotu ka senat pedeng initiative to nurture and empower network lani ban ong lengkon SPINE network lani spine network ban namar kata kita bayo iyo QR code pila ban scan yu lani kibamla ru pila ban len sa YouTube channel jong ke media center ke KJP Senat Pedeng ban ngigerpat papin subscribe ru iki pendon kamru nagapor syukapor namar ke KJP Senat Pedeng lang bagas spine network kajing temu galang ban ay kajing hikai ban pen scam ya kajingat ban pendon kam ya kisam kibau blay la ay kikon kibay jong senat bat kumju ban sakhi yo Jesus Christ hagani ko perthei langba kani ka spine network kani ka lang nakabanta ka jingtip lang jongki kun jong ka senat bat kumju nakabanta jongi kani ka por bat ngingat scam badak bagi kun jong ka senat nakapor sikapor bagi lech sakani ka network pinyo ya ka jingkerku merutor kani ka lang nakabanta ka jingtip lang jong pai lang jong senat bat lang baga ni kapor kil ne gilong jimpen mana hagni kapor reverend Reverend Mortor kini pak kilong gijim pemana na kaliang juga balang te hakabai dei ba ka medical care lesi do na padang jupi bon sini gijing sikreblai kibadan na padang juga jing thut juga mat haga jing nyun juga mat ke jong pi te na kaliang juga balang ila pen kre ya ka medical care ka don sini selandat juga di pandal pitang sudat yang ni kidon hang tu ki doktor ki nurses semua bhala don ki bakum kita sebab ki lej ba sini jaka kenapa pinyo ka jing rap na kum ta mat ke jong pi bat kum ju nam ta ki toilet ngila pen kre sa kini kaliang sa dia juga di pandal na kum ta ki invitees ba kini ki basong sa kini ka benta sini bat nam ta ki wei pat gila pen kre sing ki banta jo ki lom bat satai siliang ru keleng gidon bat tu gila tho ya ki banta la ki long ki ladies bat ki gents te sobha ba pinya but ya kata te na kaliang jo ka balang ru ngila pen kre ya ki di ki bathiang ba ki basnyam palat ban ki rupa kidon saudang jo ki jaka bagi don kita kisentek angtu kilang kibakhut kibat kibabang bapindi semua kerpat ki para bangai barok ki bawan sini ke lempung dan lagi don kejing sliang kejing terang bagi subha bandi itu ke kilang kibakhut bat kawai pak kejing kerpat kalong nam taki rangba kerpang na bataki ni ki rangba le sidon na pedeng jong pi ki baya di secret nagaliang jong ka balang ho nyim khang ye pi bapindi secret Henry ngi khang pat bapin bread iki ki secret ki badang don ding lani ki jing prut namar baka air kumni yo don kanu no ka jing plu ye kini ki klau ki tap bat kan long ka jing bam sngan pat yangi ki badon ki pok ka lempung te semua ban kerpat ba phin sim khia ka ta la kerpat bu ye kini ki para bangai ki boan sini blai ru semua ba phin ye pet bhai la ki jing ki khun ki ti jong pi ki badang rit khanang ba ki nom ja lenti na pedeng jong pi kum ki kimi ki pa bakin don bet hapok ki senra ke jong pi bat kum ju ru la kerpat ye ki nong wan sini ke jing skrblai subha ko ba pi wan sini ke
lempung ban sakri ublay piwan rangkat baki tiar kitar ki jong pi la kalong kot jing ruai ban kidu kini kitiar tengah kerpat ye pi haba pin yak na ke jaka song semua ba pin pet pai kitiar ki jong pi kenang bakonong pen khiakit pat yangi kong ka balang bangin pen poi pat jaka ka ba pi song pisa te kerpat ba pin pet pai kitiar kitar ki jong pi bat kumju ru hagabai pat bat kini ki syasngi nakaliang juga balang ngi kerpat ye ki nongkit kam juga sinot kit khot ki delegates ki fraternal delegates ki invitees ki ushers ki volunteers ki traffics ke jengseng kena juga balang umlengka ka balang langkerdem maulengat nong madan lajkor nong thamai standing koyar pastry standing koyar sinot kasing expression juga nong se ka nong sap bat ka jongsha soba ba pinyar don sapok gani ka pandal naga beta pinyo ya ka syasngi ka jongpi bat nang ta ki pat ngim syam la pen kre apok gani ka madan na mari la bun kumni te na kam ta jongpi ngila pha la lut saki yeng jo ki par bangat ki e ka jongi blang pok jo ka balang te soba ka jikar pat ka long ba pinlet saki dong ki ba pher pok jo ka balang ba pinom let than ta gini ki jan namar yo pa pimyo isu soma ba pinilet seki benta ki wei pat ki dong ki ba ya ki jat nang ni kenang ba pinyo nang ta ka syasngi ke jong pi te kadon ko wei ke jupumna ba lakum penja ushabi kali alto te kinu ki ba yo ki snobha banwan ra shani sapo pandal namar itrai kali ila kum penja ila wan shani banyathu soba don manum no pleng jok pi ke bayo shabi kali alto soba no ra hang ni bat kum ju ru layok bantam ya uwe shabi yeng baudan shabi godre subat shabi yeng la se bat ki baja hang ni idon tang ikhamat don sentur don khmut chu te kinu ki baja ya uni shabi soba bakinwan sini sopo pandal kenang ban yo ban sim ba pin yo ban rung spok ga yeng sam ga jong pi klam ko nu ko jing e te ke ni kalong ga ju pumna na ga liang jong balang raban mortor Reverend Mertor sekawai na kaliang ka senat mentakum ni ngidang yo pediang na iwe ilong kami na kabalang presbyterian laume ya ka jingay ngobha arbsan hajar tengka kabay panpaw siya na kabenta ka jingtay ya ka ying senat office jong ka KJP senat pedeng ngida panpaw ka jing sngaw na kabenta jong pi ublay unang kerku ya ka ni ka jing kersyan ya ka kam kabakraw ka jong bat ngi sngaw bagi prabangat ki kersyan ya ka senat kam tama ka jing seng senat ka badengkong bagi nang yaj lang ba ka jing kersyan ublay nang kerku ini long kami nak balang presbyterian lau mai kajing kublay galong yai Reverend T.S. Wankar nagabenta ka kubor ka tin ka jong ublay ka ba ilapen sngaw hapedang jongi kum ki kun ki jong ublay ka kubor ka bapen ken mau siapang unong pen kia ubakrau unong pen kia jonga jongpi jongi kum kasinat hi baro ka wei ublen ku ya pi pastor ka ye gasem bat ki babun ki kam ki ba pidai ban le ki ba pidai ban trei na kapor sia kapor te hagen de kapor ngin ya poino sia ka bawai nginyar wai ka jigr wai ka ba san spa san peusau ka jigr wai ka ba san spa san peusau unong penkia ba krau la shem u jisu bas ngaulam ten pentengen ukren ju nong pang tos ngap kasur u jisu haden kan de ka jigr wai ngas ngau pa ban khot yai Reverend Timukim in pelaj dagaba ai ya ka jing ke kupun wai
Todai bagi jing IA kepada yang kedung try baru nong penim jing Yesus Kristus. Kajing i bagi kepada bom jukut kejong ublay ubah upa. Lambat kajing selaku betiang kepada pensat bor bagi jing dengan kejong mensi mekut. Kan yai syong yai saringkat. Bat kipai reunget baru apa jeng kesenat. Kan yai syong yai saringkat rokum jo. Bat ki benget. Haga digeri. Bat hakel yang setelak juga diga pertai. Nado minta baca diki bam jukut. Amen.